Urangnya, kamu sambil ikut urangnya, nyan ke urangnya cimbak ngempeng. Watai kerja ubiraya tu, madu Aceh merdeka, merdeka, Aceh tu merdeka. Di Palumu. Enggak, ikut uri wadah, ha, 4.20 dah. Betul, kebekan toko-toko okey, 4.50. Ini dah berangkat. Kami Pramuka Indonesia. Tempat cok sertuk. Nyam tu buat laju, buat laju. Dia tegak kena. Manusia Pancasila. Itulah je mertuh juga. Yang aneh dia biar tulis. Ya kan? Indonesia, Indonesia. Urujihkan pada buka hari hormat Pancasila. Ulama itu nak. Ulama hanggijit fatwa bahawa Pancasila yang haram. Urangnya urang kenyat, urang nyantik bengah hormat Pancasila.